noma ikhona phela u2 la sihlanganise inkaba yami sithenge impuphu hlanganise sithenge impuphu sinenkaba yami uyazi content iqhawe into eqhamukile nje yabo content into eqhamukile and sijabulela amantombazana mawu trenda obvious inbox yakhe izogcwala bayayishelela ukhuzu high hey uyazi ukuthi ama content creator amanye aphila manga akutshela thothi wena qhawula kithi unendle right ngithe uqhawa uzame lapho ndoda adlile iqhawa akangeze ngizenza umlungu ngithi no awusonde lapho u3000 amabhenki amasajemile angifuni ukuthi ungithengele utshwala mfethu angitshela ukuthi emsebenzini wakho kwenziwa njani indaba ukuthi ngama weekend uzofika njalo chathi ngithengile 12 la ngizofonela amantombazane noma whatever ngisize sihambeni sekuphi chawe mina ngitshela ukuthi wechathist emsebenzini bafuna abantu aba5 khona nami ngizoyithengela utshwala mfethu ngeke mina nginamuzi mina nginaspoon mina ngizophila impilo yami this is my life babe ungababa umama nobaba noma usibanibani nosibanibani babe ngawuvusi ngani bona emakhaya yabona le ntokazi le she matched my energy singese iwengqwela hayi mina ngiphuthukile ngiphuthukile yabona Hey yo, what up good people? It's your boy Lead CM. I'm the one and only Martin, and as you already know, we are back with another episode. And angiko yohani. I'm not alone. Yeah, unfortunately vele I'm never home alone. So nje kuhlale kunjalo ndakushintsha. Namhlanje ngino Chathis likazwe lonke bafo kunjani? Hayi bafuke phela kamba kanjani qhola? Ngiyaphila mfowethu. Yeah, but yazi ngakubona kwenye podcast lapho iNewcastle ngaxaye ukuthi kahle usuke wayosebenza eNewcastle noma uhlala khona cause nami ngisuka khona so ngela ngathi ukudideka lapho awundoda ntomkhaya cha qhawula kithi mina ngwase Newcastle vele ngikhulele okay igama lami la ngempela ngubonga umusa ngwakhumalo ngikhulele eDunhouse yazi eDunhouse ngiyazi eDunhouse eSpringbok kunendawo kuthiwa kuseSpringbok ngikhulele khona ngihlala nje khona but ke nginekhaya futhi lapha eMaskopasini mountain la mawuthi nje ngasema long home yebo qhawula lami ngase Newcastle nje naseDunhouse ngokugcwele 034 kunjalo qhawe and then legama lelu Chathis likazolonke ulithole kanjani bafu qhawula lami Chathis likazolonke lapho ngithanda umuntu wesifazane kunentokazi engangayithanda iyangiphatha kabi so ngalesa sikhathi ke ngangikhuluma nomuntu wesifazane ngimchazele ngendlela engenza ngayo izinto because uyazi ke thina amaZulu sayesichathe kwesisikhathi kuze abantu bangibiza ngochathist ngangichazela le ntokazi ngendlela engichatha ngayo for ukuthi ngijabulise yabo so insizwa ke nabantu base South Africa bangibiza ngechathist because umina owathi kuyona sengiphenduka ichathist ngichathela wena ntokazi abantu ke base bathi ayichathist leli likazwe lonke then nami ngalamukela ke qhawula kithi and iyangihlekisa ngoba esikhatheni esiningi abantu abaningi abagcwele ku social media bayinikile amagama wena indirectly ngasho ukuthi uyinikile because washo ukuthi Chathis kodwa abantu abagcine sebakubiza ngeChathis akusuwena ovele wathi mina ngifuna ukuba uChathis noma kubi labe ngiqhamuka khona ndoda nathi nale ndoda echathayo nale ndoda echathayo manje sengivele ngamukela nami ukuthi hayi ngiChathis lenu bantu base South Africa yimi impela lensizwe echathayo impela bhuti awungithatha ngibuyisele ku trendini kwakho ngabantu besimame because uyasho ukuthi awutshela umuntu wesifazane ukuthi ngichathela wena mhlambe vele because esikhathini esiningi into esiyibona mhlambe noma ejwayele ukutrenda esikhathini esiningi unokuthola ukuthi vele icontent efaka abantu besimame yabo so awungithathe nje ungifake nje lapha esithombeni ukuthi kwakuyinto enjani nje qhawula kithi yabona nje into engaqala ngikutshela yona msabe umuntu wesifazane msabe umuntu wesifazane ngoba engizama ukusho ukuthi mina ngangathola umuntu wesifazane
engangitshela ukuthi ungowami ongomnikazi wenhliziyo yami oyikusasa lami maybe umuntu wesifazane engangimkhulekela ngaso sonke isikhathi kepha wafika mina ngoba ngaleso sikhathi amasenta ayengekho angisho ukuthi namanje khona abanye abantu banokuthandana nawe ngenxa yokuthi bafuna ukufeza izinto ezithize if ingenzeki bayaphuma kuwena kunezinsizwa into eyenza ukuthi ngithi imsaba umuntu wesifazane futhi kunabafowethu namhlanje abasemajele ngenxa yomuntu wesifazane nami qhawula kithi ngangacesha ngabanjwa lento ngesini kambe edepression ngenxa yomuntu wesifazane so nje ngiyabasaba mina ngumuntu onothando nginenkinga ke qhawula kithi mina umuntu mase ngithi ngiyamthanda ngempela futhi ngeke iqiniso ngiyayinikela kuyena ngithi ngiyazendlala kuwena ngingowakho wonke nginenkinga yalokho bese ngiyaphoxeka egcineni kodwa ke qhawula kithi into eseyandlula lo muntu wesifazane ngangimthanda ngibona ikusasa kuyena ngaze ngayomthula kithi ngahamba naye ngawomthula kithi kodwa ke wangiphatha kabi qhawula kithi wenza ngenye indlela wahamba nabantu abadrivayo abantu abakanjani lokho kwangishaya umoya qhawe kakhulu iqala ukuthi ngangibuyisele emuva ngathi yajula inkabi no silalele kodwa ke ngiyathemba ukuthi ngelinye lamalanga umdali wezulu nomhlaba uzonginika nami umuntu wesifazane oyokwazi ukuthi abambisane nami noma nini noma kuphi qhawula kithi lo yamuntu kuzeke kuphumela igama lokuthi ngichathisa ayikho into engangamenzeli yona qhawe awuyazi umuntu akatohozi kodwa njengomuntu wesilisa uyazama ngangizama ngakho konke ukuthi abe right abe happy yazi umjolo uNkulunkulu wami umjolo athi ngiphuze qhawe athi ngiphuze nje phuza qhawe phuza umjolo umjolo le dating umjolo iqhawula kithi umuntu umthande bese akwenza ngeyindlela akubokisa ngabantu emhlabeni yabona ngangithi mina ngeke ngiphathwe izifo zesingiso depression or in kodwa umjolo lezo zinto ngicabanga uzacishe zangibamba noma zangibamba qhawula kithi angifuni ukubuyela emuva qhawe ngikhuluma la umuntu wesifazane kodwa nje ngiyabasaba abantu besifazane ngiyakusaba ukuthemba umuntu mina basekhona abantu besilisa abanothando qhawula kithi I think I'm one of them uthando mina qhawula kithi nginalo and I'm always praying to God awuyaxoxa ukhuluma isingisi yazi and ngihlezi ngikhuleka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngivezele umuntu wesifazane oyoba nami nginokuthandaza amaqhawe kuNkulunkulu ukuthi ngicela umuntu Jehova namandla oyongithanda ngendlela ongakhe ngayo oyongamkela nangendlela onginika ngayo amasenti ngicela umuntu ozongithanda ngokweqiniso ngoba uNkulunkulu uyazi ungidale ngaba nothando nginikeke nami umuntu ozongithanda angadlali ngami ngoba akukho mnandi ukuthi umuntu uhambe uthole lo uthi usumfundile usuyamazi phinde uthi ave kunzima ukufunda umuntu nokunderstand umuntu nokuthanda umuntu yazi uhlanya lakho usulazi uthi no unana wami ngiyamazi ukuthi umthintaphi ukuze kuzoba nje wenza njani then out of a sudden mele ngiqale phansi ngiyothanda umunye umuntu ngidaleke kabi nginothando maqhawe awungitshele bafu njengoba nje siba ngaka emhlabeni nomdalo wasidala ukuthi umuntu wesifazane umuntu wesilisa mawubhekile wena ngokwakho ukhona umuntu othile odalwe lomunye nje ngokwakho othandweni nje maqondana uthini ufeza ngiyeke ngofeza ngiyeke ngosothola sothole ukwenza kodwa ke on a serious note mina ngiyacabanga ukuthi ukhona yazi qhawula ke kuyenza kube sothandweni nomuntu ubone ukuthi yabona lo muntu lo umuntu wami lo futhi yazi uthando yandu uphupha umuntu abantu ebusuku engacabanga yazi mfethu ubone ukuthi lo muntu wami ngimphiwa bakithi uthandane naye mfowethu in such a point ubone ukuthi iqonde noma aqondana la ngingasho mina ngithi yebo kukhona ukuthi uNkulunkulu ubadalile abantu ukuthi laba badalelene
bazoba forever and ever amen. Noma bekahlukana bayabuyelana abantu. Uthando lukhona. Ikhona lento ekuthiwa uthando. Yes, I know ukuthi isikhathini samanje abantu bagijimisa imali ukuthi uchatist unayo imali, usibanibani unayo imali. If lo akanamali mina ngihamba nabanemali, but bakhona abantu abanothando. Bakhona kakhulu. Umuntu ozokuthanda akuthanda ubuwena. Umchazile ubuwe bafowethu. Yeah. Hey. Akuthanda unganalo. Ukuthanda wena lutho mfethu. Baze bayibuza abangani bakhe noma abantu abasondene naye ukuthi umthanda kanjani lo yamuntu loya enganalutho. Kanti uthanda wena. Yiwo kumaqondana loyo. Hey, ufeza ke lapha asho khona kuqonde noma qondana. Ya cha wena. Ngiyakhala nje ngoba wonke lamaqhawe lawa kaMaskandi alikhe ngilibona liphuma eNewcastle aliqhakaza yazi. Aqhakaza nje endaweni ezihlukahlukene. Le hayi. Samele sisebenze seNewcastle impela. Kodwa ke into engayisho ukuthi into nento enesikhathi sayo. Nami ngangingazi ukuthi ngoke ngibochathist. Ngiyoke ngithi ngelinye ilanga mangiqhamuka koThekwini koGoli kuthiwa nanga uchathist abantu bajabulela ukungibona. Awukazi usitshela ukuthi ungaba famous bafo vele iphupho lami mangikhula bazokutshela bangazi. Iphupho lami mangikhula bengikhula ngifuna ukuba actor. Ngiyibona ngiactor ngiyibona ngaziwa abantu but ngangingazi ukuthi kuzokwenzeka. Ngokuyifuna into kuyaye kuthiwa if umuntu ngizokucela ukukhuluma isingisi SE1. Hayi khululeka. Kuyaye kuthiwa uma umuntu kumele ube nalinto ekuthiwa ivision. Ivision ayihamba yodwa ke kuba nemission ebakhona. So ngangiyibona ngiyulo yamuntu owaziwa abantu o-Active TV onezinto zakhe kodwa ke yabona ngase ngiba ngikwimission ukuthi kuze ngizofika lapho kumele ngenze njani. Angifikile qhawe angi-act indawo. Kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongifikisa lapho engifuna ukufika khona. So ngase ngithi into yokuqala nje isuka ekhaya. Yabona ke qhawe angutsheleke lento uqhawe lami suka ngakini ukuze into zakho zizokwenzeka. Abantu abayokusupport nabantu abayokunika uthando, abantu abangakwazi, abantu abale kude. Ngaphambi nje kuba ngiphendula umbuzo wakho uqhawula kithi mina mangiqala ngishuthela ama video. Hey qhawula mkade ngaqala ukushutha ama video mina. Sas Mina. Hawu. Kade ngaqala qhawe ngwashutha bayazi abafowethu engikhule nabo. Ngwashuthele ngasemfuleni lapha eMbabane. Swashutha senze izinto. Ngangithi mangiwashutha bengibize ngohlanya. Thawu lo mfana wakho lo hlanyayo awukaze ngusikhwebuke ke mina ngale emakhaya ngusikhwebu. Hawu usikhwebu uyahlanya wenza ukuthi yabona bekuthathe nje qhawe kancane man engathi awusile bekuthathe kancane kodwa kwathi mangiqala ngene ebantwini ngivele ebantwini sekuthola ama video call. Awu hey bayangiphikisa ukuthi ngiyakwazi. So into engizama ukuyisho ukuze ngiyakutshela qhawe. So ukuze izinto zakho zizokwenzeka mina ngiyakutshela nalapha emakhaya suka ngasekhaya. Into ebalekile futhi isikole. Funda isikole ukuze uzoba uthisha, uzoba udokotela, uzoba yini, actor noma yini. Suka ngasekhaya uhambe uyemazweni lapho uzofika ukuthole khona abantu abangakwazi ozobachazela ngephupho lakho bakulekelele through leyo nto leyo eyifunayo bangeze bakuhleka. Kukade ngitshela abantu ngithi ngifuna ukuba yiactor bavele bangihleke. Bekungishaya qhawula ke ukuthi mina ngumuntu ongatshengisi ngikhala mangingedwa ngivala umnyango ngikhale ngoba ngifuna ukubonisa abantu. Ngithi ya qhawe ya ngithi mangifuna ukuba iactor abangihleke. Yeah. Mfethu ngikodwa ngazi ngifike eGoli ngabona ngathi hazi ikhona lento yesupport kubantu abangakwazi. Ngifike eGoli ngilethe uSistombe enhle. Ngiyabonga kakhulu Sistombe enhle. Angilethe Sistombe enhle mangiphuma ngebantwini ngibachazela ukuthi mina ngifuna ukuba iactor ngifuna kwenza ukuthi nokuthi banginika ama idea. Ukuthi umhlaba utshekela ngapha manje into kumele uyenze yenza ukuthi nokuthi ngaqhubeka ngenza into ebengiyenza ekhaya abantu bakujabulele ukuthi hawu hey yasona uNtswembu wenza ukuthi ngabona lapho ngathi ya ngelinye lamalanga ngathola ithuba lokukhuluma ngobatshela abantu ukuthi suka ngasekhaya hamba emazweni uyozama khona impilo ubuye ekhaya sekuzamekile akukho ke lula kuzama impilo. Ekuzameni kwakhe impilo uyolala ungadlile uzokhala kuningi okuzokwenzeka kodwa isolution ungabuyeli
ekhaya. Awukutshela qha kwenziwa yini lokho vele because isikhathini esiningi ngiyashiwo ukuthi angeke uphumelele la usuka khona noma Yeah, la la ukhula ukhulele khona. Kwenziwa yini lokho wena ngokwakho nje? noma mhlawumbe kwenzeka kwesinye isikhathi kuba nzima. Yeah, noma kwenzeka but masingathi kuthatha isikhathi. Thatha isikhathi. Yeah, yazi mina ngokubuka kwami wena bafo ukuthi okokuqala singaba semakhaya. Yeah. Ezinye izinto azikho emakhaya. Akukho emakhaya. Uyabona mawufuna mina njengoba ngangizama impilo ngokuact. Ama auditions uzowathola kuphi emakhaya? Angeke uzowathola. Yeah. Kumele uhambe emazweni khona lapho uzothola khona abantu abazama impilo ngalendlela na ufuna ukuzama ngayo. Yazi mosemazweni ngiyaxolisa nje ukuphuma kancane kwi-topic. Mawusemazweni mina yakubona ukuthi ekhaya kunezindlu zodaka. Ngiphuma endlini zodaka mina ngiphuma erondweni. Wena ucheese mhlawumbe ngiyabekisa uphuma ikhaya kini ku grand uphuma kuphi. Masihleli sonke emazweni. Leyo nto le ayikho. Asithathani kancane. Sonke zama impilo. Uyobona ngelindanga ukuthi hawu lensizwa kanti iphuma ekhaya elinje. Le okunye emakhabo ekushaya. Hayi ngizothatha mina usibanibani. Lo vele nje akanamali uzongenzelana. Yabo nalento ke leyo ukuthi lento yomona emakhaya ikhona kakhulu ukuthi nayo ukuthathana kancane kuningi nje emakhaya mfowethu. Kuningi umuntu umchazele ngephupho yabona njengami. Chazele ngephupho lami emakhaya futhi abanye abantu banokuthatha advantage lokuthi siyambona usibanibani uyayifuna lento ayifunayo mbizi umlethe la simsebenzisa so ngabona ukuthi yabo kumele ngihambe ngibayaloya futhi ayingeke phela ngiyasikhuluma manje nalento yomona emakhaya iningi angeke ingane kanokuthula iziphumelele yami ngaphumelelile ngeke yabona angeke ngeke yabona ngikhumbula ngiqala nje ukuqala ngivele ebantwini unenkulumo esake zavela zathi umfana nokuthula useyitshela ubona ukuthi usengcono mfowethu mina ngumuntu ohlonipha uma wami nokuthula by the way ngumuntu ohlonipha kakhulu mina qawula ke umuntu ngiyamazisa ngiyithoba ebantwini indlela engifundiswe ngayo ukuthi uyinsizwa la ekhaya ubhuti omdala la ekhaya mawuphuma ngaphandle yazisa abantu yabahlonipha ubanike indawo yabo but ungavumeli bakugebele ekhanda yebo manje abantu futhi emakhaya kuningi okukhona umona namathubaka wekho so that's why abanye abaningi abantu angathi bapopa emazweni emakhaya buyela sekupopekile yilokho ngokubona kwami mfowethu qhawula kithi kodwa uqinisile because even nakudala ngithi baba bethu babesoke emakhaya beze egoli bezosebenza so kwakunjalo it's always been like that so ngifuna manje siyithathe sibuyele ekukhuleni kwakho bafu ukuthi kahle ukhule kanjani ukhule phansi kwesimo esinjani uzofika uzube la namhlanje qawe hle ngiyathonikala hayi mina qawe ngikhuliswa uma ngikhulele ngoba besengichazile endaweni yase Springbok but before that sahlala ekhaya elikhulu angiyiqala ukuthi ngizalwe lephi angiyiqale lapho ngizalwe eDandi esibedlela ngo99 nge12 May ngazalwe eDandi ekhaya by the time ekhaya bebesahlala eRackland eNyanyatu eLady Bank eNyanyatu lapha eRackland naseNyanyatu bathuthe ekhaya baya eNewcastle kwaRamlana bayohlala khona nami lokho esikhula ngifunde eSpokmere Primary School lokho esikhula uma baphuma izindlu zomxhaso qhawe mina ngikhuleke angeke ngithi kanzima kodwa olethi belisebenza bekubhede kule mali egrant mina qhawula kithi ngizokusho lokho qhawe ngikhule imali egrant olethi lami uma wami ngelosi yami engayilethele emhlabeni mfowethu yangithatha mina nomfowethu by the time sasesiba u2 sami sohlala eSpringbok sifola andedanawozi emkhukhwini by the angithi kwakuphuma izindlu zomxhaso mama istand wesitholile kodwa engakaphumi indlu yahlala emkhukhwini qhawe azi ngibona manje ukuthi kwakunzima mfowethu azi ngibona manje ngibona mfowethu azi benganakile because bengilala ngidlele ngazo sonke isikhathi and I'm grateful for that ngilala ngazo ngidlile
bengiphatha isihlanu mangesikoleni mina bengihamba ngestaff I-transport ingithatha iphinde ngibuyise mina angazi ngihambe nyawo ngoba sengifunda high school yeah uthina ngo5 ingane sasikhathi ukuthi yini sandwich uthenga sandwich uma wami ongikhulisa bengifunda ugrade 5 mase uhlala eSpringbok noma sibasa efethu impilo abengekho lula kodwa benganakile ayengiqamba manga because bengilala ngidlile eqhawe bengithi ma ngicela ukudla intombi endala izami silala idlile nomfowethu kwafika nabanye abafowethu nodadewethu 2008 and 9 bafika nabo angazi ngisokole angeke ngiqama manga qhawe kodwa bekunzima sengibona manje ukuthi hey uma wami uwile nami ivuka uma wami uwile nathi evuka wawa noma sengiqeda isikole kungahlangani intombi endala ebelokhu ida for mina ngiyabonga mawami inkosi ngcinele wena nami ngize ngithole engizokuthola ngijabulise intombi endala futhi angeke ngiqamba manga bengekho lolo ngikhuliso ma babake washonela vele ngisesemncane ngimkhumbula kahle manje angimazi nakahle nginomgcina ethombeni from primary umama esibambe ngamazinyo ngemali yegrant sakhula saya ehigh school nakhona futhi bengifana nje nazo zonke izingane ngigqoka uniform njengazo zonke izingane ngedla udrasopa izwa ngeke futhi izinja but ke ngibonile mase ngikhulile ukuthi ayi noma amandla yamphelela kumele nami njengendoda ngiphume ngophanda ngoba ngiqeda isikole 2017 ngahamba ngaye eMajuba College eNew Tech lapha eNcando awakho incwadi ale ngasevula intaba ngafunda ngabona ngathona kwamali yokuza la manje ayisekho enesifasa lokungena sekunyiwa ngabona kwamali yokuza la ayisekho kwangiphoqa mina college ngayeka ngoba ngiphoqa isimo abona ukuthi yabona kuyabheda kumele ngiyophanda kuze khakuzolala kuhliwe yini wayengekho umuntu osebenza ngaleso sikhathi uma yaba mina ungibona ngoba mina ungibona nginje bona echatist ngoba ungibona nje ngikhuliso uma ngemali yegrant mfowethu akekho umuntu obesebenza yimi engize 2018 late ngale lesibhedlela 2018 yes 2018 yimi ngathi no kumele ngizame ukuze ngizolekelela uma and abantu angifunda nabo by the time bathi bongimusa uyekelana esikoleni aba understand ukuthi mina akangikhona ukukhuluma ngezinto zami personal phela ngihlekele nje ngihlekele ngithi ayiqhaqha ukukhuleka ngihlekele ngiqhubeke ngenze ngikwenza kwaphoqa ukuthi ngiyosebenza ezitolo khona isitolo lesasikhona eJumbo eNewcastle kwakusase ilo conductor eCambridge ngasebenza khona ngipromote yazi kanjani kwakuthi mama kunama sales kunama sales ezicathulo nani mina lo cause ngiyazi ukuthi sithola ngefortnight ekhaya ngekufana sema ngizoshintsha ngimemeza Jumbo quality fashion at the right price sangena njengaphakathi uthathele izinto ezigrants into eziright dakota with a smile futhi angidlile dot yabona ngiyabona dot thatha leyo mali leyo ngikoleti oleti kobheda ngathola ispan futhi ngayi EA yabona kwenza kusafana ngayi EA impala eyindoda hayi lapho bese ngasafana EA yini leyo education assistant uthisha lo umdlalo uthishwa katemi ngayi EA kasebenza lapho ngasafani inkosi yami ngingasafani mama bese ngomsiza bekuthi makuphela inyanga ngithi ma ngino 3 rand athi mama ikhona phela u2 la sihlanganise inkabe yami sithenge impuphu hlanganise sithenge impuphu sinenkabe yami uyazi na ngembiza inkabe yami hlanganise nenkabe yami sithenge impuphu nabafowethu nabo laba abancane cause yimi ngumdala nabo sebayakhona ukuthi hey ebhuti awuzame phela yabo akusafani yabo ukuthi sebe-2 abantu abazamayo manje akusafani then mina amtshela uma olethi sokuqala ma kuze vele ngiyenze engineering vele macha bengayithanda because eMajuba bengenza electrical engineering excuse me amtshela umathi bengayithanda wathi phozo wenza njani manje ngisacela ukuyegoli yenze acting ngifuna ukuact athi ma into ze acting ngithi kunokutrenda ama legend namakhadi
unokuyibona le ngokuyibona lento leyo uma ulethe ufuna ukuya goal yo actor in ngathi manje ngiyacela ngiphe ithuba ngozama because ngase nginayo vision ngami ngase ngiyibonile ukuthi ngelinye lamalanga ngizoba lo umuntu ozowaziwa abantu mina fonela isiswami wala behlala protect land system ehle sacela ukuthi what was eyangaze leyo umuntu angisupport kanje naye ukhulisa ingane zakhe eyi1 wangieda nami phezulu yabafo wangibamba ngamazinyo mangithi sis kunama audition kuphi sis kunento ekuthi kuphi then ke qo kwenzeka qhawula ke so wena uze la ngokuthi uzo act hayi ngoba uzoba i-content creator up content iqhawe into eqhamukile nje yabo up content into eqhamukile and kunento eyenzakalayo ngisacela ukuyikhuluma intwana ebukela ngemuva itrend yabo kutrenda mina qhawe ngatrenda manje for iviki qeda kuphela intwana zikubona utrenda zitshe ukuthi unama cent ukwenza icontent akunamali if ungeke wathole ama brand deals if kungeke ibrand ezoza kuthi bafu sisacela usadvertisele lokho imali ayikho so intwana sinokuyeka isikole ziyeka izinto ziningi intwana ethi mina broadcasting ngifuna ukufana nawe ngifuna no sijabulela amantombazana mawutrenda obviously inbox yakhe izogcwala bayayishelela ukhuzo high hey mawutrenda vele inbox yakhe izogcwala futhi yabona mina into engayisho ngicela ukuthi nifunde isikolo icontent abantu bayenze as ngathi in part time uthi mangayanga emsebenzini noma ngifree ngiyashayela icontent because if uzofocusa kuyona lo ungadlile my bro because imali ayikho ngiyaxolisa ngizobuye ngiphuze TikTok unemali khona umuntu uthola mhlawumbe uzofika ungishuthe wena ngitrend abantu banalento ukuthi uzobuye ukuchathisa athi ungishuthile izolo sa trender ngifuna ngokunika noma 1000 ukutrenda kusho ukuthi unemali ukutrend upositive video show million views akusho ukuthi uzothola imali ngalokho mawube nenhlanhla kuzoqhamuka abantu abama brand deals bathi bhuti sisacela ukusebenzisana nawe if ube nenhlanhla yabo hayi ukuthi ukuba icontent usuku nemali akukho lokho akukho uqhawula kithi akukho ngikutshelwa yimi ngoba ngitshela uthi uyi-content creator usokole ngemali yerent kuzokuthi buyile ekhaya but siyababona bathenga imoto nga 2 3 5 6 inema apartment bahlala kuma apartment adurayo yebo cha wangiphiki if kuzoqhamuka ama brand deals afuna ukusebenzisana nawo lokho ungakwenza but abanye baphila amanga qhawula mina ke nje angincithe izothi ngiphuzela ndaba manje uyazi ukuthi ama content creator amanye aphila amanga akutshela thothi wena qhawula kithi unendle right ngithi qhawe lami angishuthe sothi lendle yami le ngizoposta ngithi sengisike apartment nani angazi bakwenzelani lokho mina qhawula kithi uyabona ngoba ungibona what you to see is what you to get angiphili nje amanga qhawula kithi if mina ngishayekile ngisho ngithe uqhawe uzame lapho ndoda adlile iqhawe akangeze ngizenze umlungu ngithi no awusonde lapho u3000 amabhenki amasajemile kababa qha ngithi kunjalo icontent iba nemali if kuzoba nama brand deals azoza kwena nisebenzisana waphushela lento ozowaphushela bakubonga ngento abazobonga ngayo indaba yokuthi uzoyeka isikole uyoba content uzolamba bro uzolamba nje focus esikolweni ufunda isikolo ayikho into ebaleke njengesikole ngiyakutshela nami ngasiyeka akunzima akunzima uNkulunkulu into ebalekile isikolo yebo qhawula kithi ngiyakupromote nje lokho kubantu abeza ngemuva abalandelayo abafisa ukuba ama content creator mina ngifuna ukufisa ukufana nobroadcast akunankinga funda ke kodwa isikole ufunda ube right ube ne qualification yakho noma ama qualification then uzenzele content impilo yakhe izoba nice konto oimentionile laba for 2018 uThembu usesibhedlela bekwenzekalani
2018 qhawula kethi kwakunzima. Yeah. Ngoba bengishilo ukuthi ngangumuntu ozamayo. Yeah. Kusebenzayo lapha nalapha. Sibamba lapha nalapha. Kwathi ngelilanga sise kwakuyisonto hleli nje nezinsizwa sihlelele. Ngaphuma ngomuntu esitoro. Qhamuka imoto. Angilimaza qhawula kethi. Qeda yabeqeda yabaleka imoto khona kodwa ke ngamahla siphela athi ngaphuka umnyaka nengalo. Ethi ngahlala ke isibedlela ke ene aqala ukuthi mina ngangitshela ukuthi ukuba nodokotela mabeza kuwena effort yini kanti kwenze njani umoya ufunda lungu athi yo it's a bad situation ngesingisi ubhedi mina ngawuswa lapho kanti akasho umphethe lo muntu ukuthi kuyaphethe yabona ethu ngabona lapho then ngahlala vele ke by the time ngisasemajuba vele ngangabhala lapha esibedlela ematadeni ndoda ngihilele khona ngibheke phezulu ya then ke ngahlala bang-operator bangifaka insipho mfethu ngangitshela ukuthi mina kuphelile ngami and ngase yazi bethu ngendlela engangi kuze mfethu yazi indlela engase ngiyiyona ngangithule nje kanje ngathi mina ngathola ithuba ngoba ngangakwazi ukuhamba ngathola ithuba ngizothenga ushevu amagundwane ngizowudla ngiphumule because bethu ndoda yazi bethu mfethu uhleli nje kanje phela ukuhlala uyinto sihlanga wathi uSpani mhlawumbe ngayithiwe ebhenga lo yami le uzobona ayikho straight yeah nonyawo ke because uyabuka ukuthi ngiyinto nje ndoda ngangqamuke fohlo ithambo lapha libanjwe inyama so ngabuka ukuthi yazi ngasemplenile ngithi yazini mina lo ngizoyiphumuza uziphumuza kanjani uRafu ungakaveli mfethu wendoda ngangilwa ngalento vele noRafu eluqhamuke mfethu yabo yeah so ngabuka ngathi azini ngizoyiphumuza manje yabona futhi mina manje content manje ngicabanga lo muntu osesibhedlela yeah ogo through ama pain ngicabanga lo muntu ongana abazali olahlela umzali olahlela abafowabo olahlela ngicabanga lo muntu ohetheke emjolweni ngoba nomjolo nawo ngicabanga lo muntu olapha endlini oyivalele olahlela umsebenzi olahlekelwe yonke into mangenze ivideo mina qhawula kithi ende ngisuke ngithi uNkulunkulu ngicela ivideo le itrend ngicela ivideo le ifike abantwana kumele ifike kubona yeah cause ngifuna abantu bahleke bajabule ngifuna ukuthi mina mabuka ivideo yami uhleke qhawula kithi ngenza sure ukuthi uhleke uthi uzothi yabi le ndoda le kwenze njani la ngoba ngiyakwazi into ubunzima mina yeah ngiyakwazi ubunzima ukuhlala wedwa ulahleke lo msebenzi enye into ke futhi mongasebenza abanye abantu bazoyiqhelanisa kuwena kanti mawusasebenza kusuke kunjani mawusebenza ngithi bayazi ukuthi ubongumuntu uyasebenza mehola sizothola 2 amantombazana ayazi ukuthi hayi ngabe uyasebenza lo mfana wakho malo khona vele umtshele chomo uzokuzama ngeairtime umtshele akusho chomo yebo abantu abaningi banokuza kuwena mosebenza bayazi bazobenefit but makulahleka umsebenzi noma uphela umsebenzi bathi hlengelele bashabalana yeah so kunzima ndoda asibuyele kule accident noma isehlakalo leso sakwenzakalela uhlala isikhathi esingakanani like le part engasebenzi esibhedlela ngangena ngoku July kuze ngaphuma ngoDecember aphuma December ngangiyinto nje qha ngangibola angibola yabona ngizofika ulimala xho uhlala esibhedlela and ebawe iminingi abantu ababelimele lapho ndoda eyibabe baningi odokotela bethi kumele ngiye theater ngiyoyenziwa lento emele ngenziwa yona kodwa manje kubanjula yini indoda ngiyakutshela angibola umuntu meza ngibona ngishaya amahloni ngangikhuleka makuma nabafowethu angikhuleka ke cha ngilanda but makumuntu engakamjwayeli kahle angishaya amahloni then ngahlala lokho ngihlala ngaze nga operator
kwakuNovember because esibhedlela ngaphuma nge1 December ngihamba ngeinduku operatiwe la unokubona ishandisi lezi zangaphandle lezi ishandisi lezo ngoperatiwe ngingase ngitsho ukuthi ayikuphelile ngami phelile kodwa ngamandla kaNkuluNkulu awubheke ngihleli namakhosi uNkulunkulu mfethu yazi into engayibuka futhi uNkulunkulu uyakuthatha ungelutho ungemuntu uthatheka nje otherwise uyinto nje akuthathe ayokuhlalisa namakhosi ayokuhlalisa nabantu okhuluma buko ongakazi uzusho ukuthi yokuhlale nabo akuthatha uNkulunkulu akwenza into ebantwini mina bafethu ngendoda ke ekholela kakhulu kuNkulunkulu ngendoda emhlabayo uNkulunkulu manje yikho ngaso sonke isikhathi hlala ngemi-include uyakhonza kakhulu manje ngiyabuka ukuthi yabona mfethu impilo yami kuba umdali wezwe nomhlaba akekho nenkani yami ke namadlozi akithi mfethu ngabe mina ngihleli kule story ngihleli kusona uNkulunkulu phela nje yaqhawe then ekutrending kwakho mhlambe usuka uza ngapha eGoli kwakuyini isifiso sakho ekhaya like mhlambe noma amazwi owashiya kumama wakho uthe mama njengoba ngiyophanda into engifisa mhlambe izinto ofisa ukumenzela zona kwakuyiziphi mhlambe and ukuphi mhlambe njengoba sekubona usotrenda nje iziphi izinto ayishoyo kuwe since vele wamtshela ukuthi yiyo lento level engangiyifuna mangisuka ekhaya mama ngisacela ukuya eGoli ngiyo-actor bangisa u-actor akunamali angazi noma usekwa-actor nentombazana kodwa ke angikho lapho ngahamba eGoli wathi awuhambi uyozama because abazali azibakholela ukuthi ukuze uzoba successful uzoba nemali kumele ube uthisha udokotela kumele ugqoke isudu lawyer engahamba ke mina ngayiGoli ngafika ngazama thola imali emokuqala ngayithola kwaku 500 kulezi ngila eGoli ngamfakela 300 ngathi ubambe lapho nkabe yami wathi usuyasebenza ngathi lutho ngiyazama lapha engikhona wathi okay uma ngamtshela ngathi ma into engiyifisayo ngiyafisa la ekhaya umuzwa la ekhaya uhlonipheke because qala kithi yazi uma uphuma ekhaya elintulayo noma ekhaya malintula okanye angifuni ukusenze igama lokuhlupheka because mina ngihlupheki bese ngahlupheki but excuse me ikhaya elintulayo abantu mawuphuma ekhaya elingamile kahle abantu abakuthatha serious bakuthatha ngathi ekhanda awuphilile yilento anganginayo ngithi ngelinye lamalanga ekithi liyohlonishwa ngami ngelinye lamalanga ekhaya bazohlonipha ikithi ngami because ubona ukuthi yabona ngophuma ekhaya ngempela mfowethu elingamile kahle ayuhloniphe iqhawe lakithi yiyo into enganginayo ngithi liyohlonishwa kuyomonakala ukuthi noma uhlupheka uma umuntu ohluphekayo ongenalutho ingqondo nayo imali kuphela ongenayo lempilo engcono ilokho nje qhawe that's why you take ekhambeni siyafana ekhambeni into engichazayo siyafana ekhambeni into engichazayo urish ubambe nzima akekho ngithi waziyo iGoli kuyazanya kumele silale phansi sonke solala phansi kumele silale sonke empedeni solala empedeni sivuke siyozama into engichaza ngasemazweni ke mfowethu kunjalo nje emazweni uyakhona nawe ukuyithola ukuthi kuyophuma estressini uthi man igcineni kunomuntu ongilalelayo nami ngibeka umbona athi yazi uright nalento ngiyasengela iGoli uthi asimangithi bafowethu masingathiwa zivala lo mnyango ngoba ngena amanzi lapha ngaphansi yazi lokho nga right kube nomuntu othi ukhuluma isense asenze ukuthi because abangwazi ngithi then egcineni yikho kuyakuthiwa hamba abafundi bathola phambili eGoli engakusho ngeGoli noma emazweni noma eThekwini noma kuphi fike eGoli uhlonipha abantu fike eGoli uhloniphe abantu uzehlise noma ubone ukuthi la akumele ngizehlise kodwa zehlise kuneculo lamnyova lethu uzofa eGoli if ungahlonipha abantu hlonipha abantu uphile nabantu
wazisa abantu usihlise ngobuzova akekho ncengo omunye akekho nceke omunye phela egoli wonke umuntu ulethwe indlala egoli ukube sirich siyasutha ngabe cha ngabe semakhaya futhi sihlele ngaba sikho la sihlalela kufuneka ukuthi ke ngibuye ke ngiphuze maqhawe okay awungithatha ungifake ku-trending kwakho yabo okay asiqale siyibuyisele ehlaleni nosisi wakho oqala ukuthi usuqala usutrenda ke yena mhlambe wayereacta kanjani izinto ezifana nalezo nanokuthi inkabe yami nayo futhi leyo sisithombe enhle fethe ngiyabonga ngathi mangiqala trenda cause ngitrenda kanjani ile video leyo ushutha uJoseph Dare lo mfana ombhedi lo mfana ngijwayela lo bafo ngile okay ngicelile ngithi kusisi ngathi sisi ngisacela ungizame ngemali ngifuna ukuyobheka lapha kusamatoho ngahamba kaya Rosebank mangifika ke laphana ngifike ngithole ngontombazane sasizona sihlale nalentombazane sayisehlelele kufike lo mfana yazi lo mfana ngangazi mina lo mfana kanti wenza content atuthunywe lo mveli ingqale because ngavela ngayo lo mfana ebantwini hayi usisa nginikeza imali angazi no request mina yini because mina ngifike eGold 2024 qala ukuvela nje abantu 2024 afika umfana sashoot but before shoot athi umfana uyacela ucela ukuthi ashuthe uzobiza lo iPhone anike ngithi webhuti yini lento esho athi hayi my brother akasazi nesizulu ngisacela ukunibuza imibuzo nayithola yonke lembuzo ninomuntu wakho ngizonikeza okuncane yeqhawe sethi 20000 umfana hayi nami ngavuma because umuntu esifazane lo ngangibambisane naye by the time angimthemba ngavuma wabuza ngalwa ke mina ke ngiyayibona nami ngile emavidweni ngalwa ke ngibiza intombazane ngendlela engayibiza ngayo wara kanti umfana lo ufuna ukungidumisa lo mfana ngavela ke ebantwini ngivele ebantwini abani kushuthi lokho behleka bejabula ngathatha lelo thuba lelo ke from lapho ngathatha ifoni ngayibeka leduze kwami ngaqhubeka ngayishuthela because into eyangilimaza ngayithatha ngayishintsha because yabo le nto leyana yalento kazi kube ngayithatha ngayifaka enhlizweni yebo ngayifaka cha because namanje sangithinta but kube ngayithatha serious hayi ndoda ngayithatha ngayifaka enhlizweni kwazi kuhamba isikhathi bakhamba isikhathi lona lo mfana futhi wakadari lo abathu Joseph wenza enye reality show I think last year 2025 ngibonile ku reality show wenza reality show wangibiza futhi ngabonga kahle kahle nanga umuntu ebengithunywe kuye eGoli ukuthi ngingize wafika umfana athi bafuna ngicela senze into kanje sayenza bayithanda futhi abantu kodwa leyo yokuqala South Africa wangizuma lo mfana ngiyazi le yanto mina angazi because nani yabona South Africa kwakubizeka nenhlamba lapho ngiyaxolisa mzansi indlela ngase ngiphatheke kabi ngase ngibhlungu kakhulu ngiyaxolisa awubuya ngathi akayitake it down ilokho nje hayi azange mfowethu ngase ngithi yabo mofika ungazi kwenzakalani uSigoli kuthi kwenzakalani lapha ke I'm grateful ukuthi umfana wangishutha ngoba kuba kangishuthanga kaba ngihleli la engihleli khona shuthi nasebenzisana kahle mawusubuphinda futhi ubuyele kubiza mangibiza phela lapha umfana wangibuza ukuthi wendoda uright nana ngiyabona mhlawumbe indlela yakhe ukuxolisa kimi ukuthi wangihetha nentombi yami kodwa sathi sifika nje lapha naye sasezizwana sesiyazwana nepili la yamshem sesirad kakhulu Joseph Dare I love you my bro love you so much bro shout out shout out to Joseph Dare one time shout out to him then usubuyela ke lendlini uthini my sister masekabona so ugcela umhlaba wonke because le nto leya yakugcwala umhlaba wonke nanokuthi futhi indlela owutrenda ngayo njengoba usho ukuthi abanye babanga I think mhlambe naye njengomuntu wesimami mhlambe indlela ayibuka ngayo mhlambe yayingenye indlela kanjani noma mhlambe wa reacta kanjani esebona ivideo nje yephi leyo yokuqala noma leyo yokuqala le kubizeka inhlamba noma sengisendlini
le usisi leya lusho lo nganginayo ngithi usisi lo pakile lo by the time wathi cela ngimblock ngiphume kuye ngizomqhatha nomuntu wakhe nalama video lokho trend amqhatha nje nomuntu mina ngangaze lapho ukuthi nomuntu angazi ngithi sasikhiphile nodala kanti amantombazane kanti no athi ngiyanyanyisa mina nje akhishe lama video ayangiqhatha nodala angiblock it's fine kahlala mangibona abantu lokho ngiyatrenda ngathi wathi ngithatha le phone because lobuso abantu bayabuthanda lobuso lobo obutshekile ngathatha le phone ngashutha how baqhubeka abantu bathanda ama video ngaqhubeka ngavele ebantwini bo sengiphuma nje endlini wathi nje ngimcebe sengiphuma nje endlini kaJoseph Dari ngiphuma ukuyothi wesitudle simnyama ngiyifuna intombi yakho bo imessage ku WhatsApp hey angiblocking nomuntu ke phansi ke angiblocki serious uba wena lo blocker mina ngokublocker nje ngikuvale nje ngikublock bese kanje ngiyabona ngikublock ku WhatsApp ngikublock ku calls ngiyakublocker nje mina ngiyakublocker yabona mozo ngenzela into engayizwe sisi ngiyakublocker nje ngiyakublocker ubuthule ngikublocker ngendlela esisilele kunje nswi ngithi phela abantu bayathanda ukusebenzisa if umuntu usamdinga umdinga empilweni yakho umthanda eqhelelenisa inhliziyo isiyaneleke kuwe angisakudingi nami sengakukhohlwa yabo once inhliziyo yomfowethu uyanela ngomuntu oho ayikhohlwa baba usuke sebuyiswa yini umuntu vele abantu babuka yabamonga obokuthatha ifoni yakho ubuke lo yachatist loya wakuvideo yokuqala kuJoseph Dar ubuke nalo wanamhlanje bathi lo usekhuluphele lo bathi ngikhuluphele kanje ngenkomo abantu bacanga ukuthi mo trend unemali cha lethe bekisho ecanga ukuthi lo TikTok uthola imali ayikho leyo nto angisho ukupost video ku TikTok akusho ukuthi uthola imali amen insipho nje never slaphu okugeza phela abantu batshethu nemali kanilutho qhawulami lutho sesingakubona yini usebenzisana noJoseph Dari mhlambe futhi going forward because sikugcine kule reality show le ayikhiphe ngonyaka ondlule ngiyamthanda lo mfana wami lo ya abona nje sazosebenza noJoseph Dari sazosebenza bengafuna ukisho lento ku podcast but Joseph Dari ngithengile iPhone qhawe hayi lapha ehleli ngakutshela la mjita lo yana it's more like a brother now to me unemali uJoseph iPhone 13 cash not ukuthi ngama-lay-by angithengela so mfethu sazosebenza noJoseph kakhulu abantu abathanda uChatist nabathanda uJoseph I promise you guys sazosebenza and once again mina ngangikhohle ukuthi ngiphuma ngiyabonga kuJoseph thank you so much brother he's from Limpopo I'm from KZN but ngamandla kaNkulunkulu akwazi ukuthi ahlanganise I know ukuthi okokuqala sihlangane ngangifuna ukumqhubisa nga4 ebhakela ebusweni but akamfu umshaya hey kwasekwenze njani manje mfuna umshaya ukuthi waya ngishutha ngishuthelana ngithi uhambe shutha le content le couple switching phones umqhatha content lo mfana umqhatha nomuntu wakwesimame that's why angithi angumqhumisa angavuma ushana acala kuyafana wahamba nje lo muntu wesimame wahamba angithi block uNkulunkulu mfethu wehlela into zakhe ukuthi masezenzeka kunokwenzeka uNkulunkulu ucela imoto noma ucela imali akuthume endaweni lapho uzofika khona uqhasha ukuthi yabona nje mfethu ngiyabonga Joseph wethu I thank you and I love you brother thank you so much sazosebenza noJoseph Dar kakhulu yabona ukuthi lento yangifundisa ukuthi uyazi ukuthi ungcono umuntu okunika ithuluzi lokwenza imali than umuntu okunika imali hey mina ngiyaphuza manje because lokunika imali iyaphela but lokunika ithuluzi lokwenza imali ukhanda enye imali angithi lento ile inokwenzeka shout out to Joseph Dar Joseph ile nto enokwenza ukuthi mina qhawula kethi angifuni ukuthi ungithengele utshwala mfethu angitshela ukuthi emsebenzini wakho kwenziwa njani
indaba ukuthi ngama weekend uzofika njalo chathi ngithengile 12 la ngizofonela amantombazane noma whatever ngisize sihambeni sekubukupi chawe mina ngitshela ukuthi wechathist emsebenzini bafuna abantu abawu5 khona nami ngizoyithengela utshwala mfowethu so indaba ukuthi ngizoloku ngithengelwa nami ngumfana mfowethu into engifisa ukuthi size insizwa seyishintshe siyibandla nje ngikhuluma nebandla ke manje bandla likaMkhulu manje singabafana ekugcineni sizoba obaba bemisi sibe asizaneni bafowethu asiphaneni isinkwa ahlebulenaneni isinkwa ukuthi hey wendoda if emsebenzini wakho kufuneka abantu ngibize eqhawe lakithi makube kwenzeka ngibize nami khona ngizoswenka njengawe nami khona ngizovuse iqhagogwana ekhaya nami ukuze ngizokwazi ukuthenga utshwala nami ngizokwazi ukuthi ngizenzele izinto isidingo sokuthi ngaso sonke isikhathi kumele ngenzelwe wena izinto ngenzele wena ilento ilapho ufike kuthatheke khona abanye abantu umdiki usumthatha kancane hayi bizo sibanibani osithengela ama-ice bizo sibanibani obafana la mina kimi qhawe uyasebenza awusebenzi siyafana nje if ngino 2 rand owethu sobabili lo 2 rand loyo ngizothi asambe nkabe yami sino 2 rand sohambe sobona senza njani siyofuna sofaka ama CV umsebenzi ayikho eSouth Africa ayikho qhawe lakithi ayikho so if ukhona okuncane imvula mayisinile ngakini thatha abantu osondelene nabo kufana nalento leyo ukuthi ekhaya uthi yimngekho uzosebenza yimwe ube proud ukuthi wewe the breadwinner uzoyilungisa nini impilo yakho ngiyayibuzela nje if wena uzoba nomona ungafuni ukuthi ufaka abanye abantu emsebenzini unika abanye abantu bakini ake ngikhulume ngabakini umqondo ukuthi yazenza nje ukuze kuzoba nje idlozi noNkulunkulu sebekubusisile bakuba umsebenzi ekhaya uthi kube nguwena ibreadwinner wena ujabulele lokho uphakama hlakanipha nika abanye abakini abafweni nodadweni isinkwa banikeza umqondo ukuthi yazi etohweni kufuneka abantu abawukuthi yabona ekhaya manje bo6 nesebenza bo5 uyabona ukuthi uzogcina imali yakho mahola kokugcina kweyakho uzogcina kweyakho ngoba uzozenzela izinto zakho uzothi mafuna ukuthenga imoto uzobudget ufuna ukuthenga imoto ekhaya ngizokhipha 2 rand ngicwalise empuphini phela ngoba mawuwedwa usebenza melithenga impuphu baba melithenge yonke into uthenge yonke into makufi fastera libheke wena makuphansi yonke into hlakanipha asishintsheni lento leyo ukuthi if usebenza sifuna ukusebenza sodwa asizameleni nabanye sifakaneni siphusheni sibe right ayikho into emnandi ukuthi manize insizwa ake ngikhulumeke ngapha ngasebandleni niba u10 nonke nasebenza base nayikhipha nithi ake siyojabula siyibandla nonke nasebenza uyayibona lo feeling imnandi kanjani niyabuza ukuthi sizohamba ngemoto kabani sisebenzise kabani hayi ngeke ayincane le ayisibeke isiphumuza asebenziseni le nofonela usibanibani uzondlula kuthathe kuphi ngemoto ukuthi akukho ukuthi lo uyahlupha akafaki no asizaneni singabantu base South Africa sizamaneni if khona ukutholayo nikeza omunye naye anikeza omunye sidleni sonke sijabule sishintshe namakithi mina into engifisayo ukushintsha ekhaya ukushintsha isimo sasekhaya ngiyafisa namanje ngiyasho ngiyafisa ekithi lihlonishwe ngami awungitshele vele mawubheka thina siyi generation yamanje ungavuma mangathi mina sididekile ngibuze why qawela because idala abo baba bethu nobomkhulu bethu babesebenzela ekhaya but manje ucabanga ukuthi lokho sekushintshile yini ngokwakho kunalento leyo ukuthi i-generation bani ukhuluma isingisi ke qhaso bese ngilahle because yini break bani lento ukuthi i-black tax isingisi ngiqhelele South Africa siyasala mase kudleke nabo mfana yabona i-black tax sinalento ukuthi hey abazali bona basebenza ngani kusona isikhathi bele basisetshenzele yimi wara hey umuntu avusa ikhaya lakhe wara sigcine senza izinto esizenzayo ekugcineni uma sengishonile ngiyalapha ekhaya leli bengafuna ukulakha leli bengafuna ukulivusa yalapha ekhaya nowese nethi nina awu chothiswe kanti ulale eguqeni bhuti lapho sengilelele lapha mina phansi sekuvela amahlazo
so mina bengicela ukuthi if uNkulunkulu qhawe lami nedlozi lakini basakuphila amandla because amandla hamba phela Yeah. if besakuphila amandla sebenzele ekhaya qoqela ngasekhaya sebenzele ekhaya lidonsa ucingo likhipha lezo ngcingo okhule ifakiwe kini mawunamandla faka istop nonsense qhawula kithi donsa ufaka ufeniso strong or right yenze ekhaya ukuthi ikhaya libe lihle libukeke ngoba siyofika isikhathi lapho uNkulunkulu ekukhumbula khona mele futhi uye kulo lela khaya Yeah. leli wena othi angeke ngize ngilivuse mina ngeke mina nginamuzi mina nginaspoon mina ngizophila impilo yami this is my life babe ngababa umama nobaba noma usibanibani nosibanibani babe ngawuvusa ngani bona emakhaya no mfowethu uNkulunkulu yes angiphiki abakhonanga abazali ukuthi balivuse ikhaya but ukhulele ekhaya wena elinemfudumala ngithi then baseba amandla abo nabo abaphelelele but bonga ukuthi bakukhulisile mbongeke uNkulunkulu ngalokho sebenza usebenzele ekhaya especially mawingane yomfana ekugcineni uzoba ubaba uzohlala laphi sebenzele ekhaya thola ama cent usebenzele ekhaya naso sonke isikhathi sebenzele ekhaya livuse kini libe lihle nawe uzoba proud uzobona abana nje masubuka kini uthi uzobona leso smile noma uphuza makuba umuntu ophuzela buzokwehla kahle utshwala ngiyathembisa qhawe buzothi cha enhlizweni kufana namanje yaza yikho into emnandi njengokuthi uthi mawuthola lokho okutholayo uphose ekhaya uyazi ukuthi uma wakho udlile ingane zakho mina nginengane ke yona athanda udlile abafowethu badlile ekhaba right iqhawe noma uzothi uthenga mhlambe uma umuntu oshaya uthenga iphuzo ayibuzo kwehla mnandi lobotshwala lobo selifikile igama lokuthi inkosi kubusise mntanami ikwandisele lapho uthathe khona ikwandisele lapho uthathe khona umzali alala adlile mfowethu angeke uzuthi azi bafowethu angeke uzuthi egoli or fill up the table pick up the empties while umzali emakhaya ephuma engene ecela impuphu angeke mina ke nje mawumuntu onjalo onaleyo mentality ukuthi ekhaya lovusa umuntu owaluwisa umuntu ovusa mina ngizokwakhe I'll buy my apartment angisho ukuthi apartment ongayithengi vusa phela lapha bese uyahamba kuyophila apartment bakho akwaliyo mawune mentality yokuthi mina ekhaya this bayangidla imali bafuna imali kimi nje abangithandi balambile benze njani lethi bacela wena because ngumuntu wona leyo mentality kumina inkomosa kaNkulunkulu phuma kumina Yeah, but abanye bakukhumbula makuphela inyanga. During the month abakufoneli ukuthi yiphela uyaphila okwabo lokho yabona mina thina abanye somntwana wedlozi Yeah. idlozi liyabona ukuthi yazi semphila amandla even though laba mhlambe bayakhohlakalele ngendlela abakhohlele ngayo bamthandela lento esimnike yona Yeah. it's fine okwabo lokho wena yenza maintain lento yesingisi integrity thembeka wena ebumnyameni nasekukhanyeni ukuze mhla okhala idlozi lakini noNkulunkulu beyokwazi ingaphakathi lakho ukuthi ubenzile uqiniso yabona that's why kwabanye abantu baba nenhlanhla excuse me ukuthi how lento dibisebenza lapha ayisasebenzi lapha isisebenza lapha lento desesebenza ngoba uthi uthola lo msebenzi uthi uphela uhlala iviki ekhaya mina ngibengulowo muntu uhlala iviki iminyanga bengapheli sengibizwa kwenye indawo because uNkulunkulu uyazi nedlozi ukuthi umfana wethu uyalenza iqiniso yabo if wena awucabange awuyibuke lento uthola imali uNkulunkulu kuphela imali uthola imali uyidla nabafowenu uyidla nezinsizwa phuza nezinsizwa lapha amantombazane yeni mawuphela lo msebenzi mawubheka idleze likwatile for wena yabo iqala ekhaya mnganami yonke into iqala ekhaya bese kuyenzeka izinto yabo mina ke mawuphuma nami siyo Grove mhlambe eGP noma eThekwini eDurban Port ngizoke sengiphosile mina uRand ekhaya bese ngithe weqhawe kusekusela ishumi la uthini siyalidla noma kusela ishumi la qhawe Yeah. iqala ekhaya mnganami uzumzali yabona wekho amagama amnandi njengokuthi mntanami inkosi kubusisa Yeah. akutshela qhawe even umani uba nogazi yabona ngaso sonke isikhathi if kuzoza amagama aphuma kumzali amahle ngawe
noma inhliziyo yomzali ikhululekile ngawo uba nogazi ebantwini uthi noma uhlele nezinsizwa nje uthandeke ngoba yekini bakhululekile ngawo amantombazane yonke into nje yakho qha uhamba kahle emsebenzini uyathandeka mina nginabafowethu engibakhandile abangithande nje no sis bami engibakhandile abangaseba sekhaya kodwa osisi bami ngenxa ukuthi indlela engikhuliswe ngayo nokubahlonipha qhawula kithi because yabona mawuzoba umuntu kuthiwa hey inkosi ekubusisi iyakubona inkosi kukusku amagama iqalekiso uyingane yomfana thina sazi kini ukuthi right kodwa kunamagama asindayo anokukulandela ngoba nje nesidini ebantwini sothi mawufika la usinyanyise ethi ngizokushanga empama khona manje shanga empama ebusweni ngonakele lutho ngiyongimkhalela lo ani idlozi lakho ususelingene kumina lethi ngubame ngiyomkhalela ke lo ngiyamkhalela nga3 nje bona ngimkhalele nje uyakhaleleka yabona kuzogwema leyo nto leyo awuzame mani ukuthi iqale ekhaya mnganami ngiyanicela bandla kamkhulu iqale ekhaya sizophuza sijabule sibangene but ayiqale ekhaya wawubona ukuthi amandla ophiwe wona imali ngathi iyangena thenga nje lapho umbhedo set ikhishi set kube kuhle ekhaya awungitshele qhawe khona mhlambe izimo ondlule kuzona mhlambe ezikufundisa impilo because kunalento yokuthi kunezinto ezenzakalayo empilweni noba like lokho kungifundisa impilo ndikushintshe indlela engicabanga ngayo mhlambe wena iziphi because uzwakala njengomuntu osondlule into eziningi mhlambe ongabe ufunde kuzona because ngiyacabanga khona mhlambe uzoba mamele namhlanje ozomotivateka futhi afunde kuloko ongakushare wena namhlanje qhawela mina vele ngobe sengishilo bengibuka ngendlela uma izindlela benza ngazo izinto olelami intenze ukuthi ngeze ngimthanda kakhulu ma asiqhawanga ngifuna ukuyikhuluma ezinye izinto ngoba zideep but ma wami ngoba bengisho ebewanami ivuka ethatheka kancane ngoba bevela inkabambe nganamali so iwanathi ivuka nanini lapho eqhamuka khona siphila ngegrant yazi eqa kwakuvalwa yazi kwakuvaleka imali yegrant yama kodwa ke leyo sobuye sibuyele kuyo so into engizama ukuyisho mina qhawe kuningi vele ngidlule kuona yabona lokho engusho manje ama highlight ukukhuliswa uma uyingane yomfana it's not easy babekekho abantu uyinto okudlala yabantu nje angithola because they know ukuthi akekho ozoprotect so mina inkani afunda ngimncane ukugoloza nje ukuyimela ukuthi kumele ngiqine ngibe indoda ngiyimela because ubaba uNkulunkulu wamkhumbula ngisasemncane ukuthi ngiyimele ngibe indoda so na nomuntu obuka lapha emakhaya into engayisho kuyena ukuthi noma ngathiwa undlula kuziphi izinto noma ngathiwa kwenzakalani eyifithandaza ucela uNkulunkulu yonke into iyandlula because eyifethu mina azi bethu kuningi asikho isimo esingandlula ne asikho isimo esingandlula ndoda asikho wena asikho isimo esingandlula sonke isimo siyandlula bonke umzima obhekene nabo njengamanje buyandlula ngelinye lamalanga lepheno izwayo iyophenduka injabulo yakho izwayo hayi ithi kuthatha ngikhipha osizini hey abantu bayakhuluma la ngaphandle bafu bathini lapha abantu bahlezi bakhuluma bathini qhawulami hey iqiniso ukuthi wena noMampinga niyathandana uMampinga udali nobani nokwanda umgobhozi wami uhlanya lapha yabona le ntokazi le she matched my energy singise iwengqwelayo mina ngiphuthukile ngiphuthukile yabona le ntokazi bethu hayi cha yona bethu azibehlanya kahle endlela right siyazwana siyatholana emoyeni futhi nale ngane le yebo namhlanje ngiyavuma uMampinga udala uma ifohloza
wethi manje ubusy ngabe naye ukhona la uma idalo yangicabuza abantu banokubona ama video masiwenza because lento mina naye udala kade vele sithandana kodwa siyifihla manje ama video masiwenza sinodali ngithi ungangicabuza phambi kwabantu nani well that's why umphuza the other day wala hayi bo wenzani manje ngihlala ngikhuza endlini mosisi ungangithindi hayi phambi kwabantu yawala la muntu mfethu uhlaya kamnandi mfethu yahlaya yawala mhlawumbe mobuka account yakho abangamazi uMampinga ku TikTok lapha ya Mampinga abafethu lento oyibona lapha uyiyo nithi inhle nje kanje advertise edala ngami nithi inhle nje kanje athi mina ngikhumbule manje ukuthi manje ngicabuza wazocabuza yabona mfethu umuntu right Mampinga mfethu uyimama lami straight yakusho lokho ma angithathi ungilandisela ukuthi nihlangane kanjani naye kuno PT uTP omunye umjita uyacula ushaya igqomu lapha eThekwini yeah uTP ngiyambona yamba uTP yeah ushaya igqomu le yankabuleyana kunenje ingoma yakhe ithini kambe umdlalo wamanzi so le nkabi le iyangithinta mina vele bese ngikuchatistic online iyangithinta ngisahlala la eJabulani Soweto ithi bafo ongithinta uMampinga in fact yang inbox ku TikTok ukuthi bafo unjani but with respect ngisacela unginike inamba zakho nami njengeqhawe phela ngithe ngavuka kanti cha uze ngomsebenzi kunobhuti la uPT ucela simpromotele ingoma yakhe uthande icontent yami wathanda neyakho usacela simpromotele kanje singeza kuwena noma mhlambe singazama ukuthi ufike ngapha nani ngathi ayozana bafika ngempela sapromote sashaya ivideo ipromo hayi after leyo video amtshela mina ngathi I love you angihleka amtshela qha ngathi I love you so much wangihleka uMampinga but balokho ngimba ngisiceve egcineni wanginika ichance sathandana ngaya naseThekwini safika impela sahlangana sathandana because nomuntu ungaseThekwini mina ngaseNewcastle but ke ngempilo sidla igoli sobabili sizozama impilo ngapha sobabili egoli but sinokuhlangana mangiseThekwini nginokumbona futhi yabona nje into enjalo and umuntu ohamba impela because not so long ago akuthanda lama reality show wenziwayo abantu abaningi mabecabanga nje abantu abenga actor bayakufaka phakathi because I think ngiyakubona talent khona ni shoot le recently nabo Leon Gumede oKhabaja Chochombeni emachochombeni ihlangane kanjani la bakuthola kanjani njengobula igoli nje mfowethu kubaleke kanjani endiyazi ngifuna ufundisa amanye ama content creator khona ama content creator aba like mina ngidume Soweto so ngisebenza nabantu base Soweto yabo collaborate no collaborations yabo mina qha one thing mhlambe ngibona ukuthi iyangisebenzela hey mina akukho lemqondweni ukuthi ngidumile ngizwa ngabantu serious hayi mina qha yabo ukuduma mina ngisi-celebrate ngihlezi ngibatshela kodwa uqinisile ngithe mangitext vele hayi awukazi uzijengisa njengomuntu ongathi mkhulu celebrate uba yini celebrate nganamali yini ngathi celebrate ngiyacabanga ukuthi umuntu onemali yabo mina okokuqala into engicabanga ukuthi because noGumede uLeon wathi hayi qha yabonga indlela oyiphatha ngayo because kushuthi mhlambe yena usesebenza nabantu abaningi abamgayi hard time yeah yabona mfethu mina okokuqala angisi-celebrate angifaki la ukuthi mina ngina more than 100,000 followers baphapha lapha uphaphelani umuntu manje ngiyayibuzela nje waye umuntu ephapha emhlabeni uphaphe athi ngibuze uphaphelani musukuphapha yabona uzini-celebrate lingekho la one mina mfethu ukuthi ngi-celebrate ngikhiphile emqondweni ngizwe ngabantu ukuthi ngidumile nginokubuka ke noma mhlawumbe mangaba phakathi kwabantu abantu bengijabulela mfethu sithanda ispan sithanda icontent ungichaza musu ugxuma ungichaza musu wenzani back to Leon Gumede uqhawe lami umfowethu lo sephenduka umfowethu ngoba ngitshela sephenduka umfowethu iyangitexta ku Instagram qala usende abantu abahlekayo ngoba kune video engayenza ngibambiswa umalume bami meeting ngibachazela nje ngendlela abangicasila ngayo yabona ngenza content so uyamchaza umjita kanti une show amatshotshombeni for YouTube afuna ukuyenza uNkulunkulu avela mvezela ivideo yami
ayibona umjito wangitexta wathi bafo with respect Leon Gumede phela umuntu onenhlonipho owazi abantu yabona naye omunye futhi lokho loyo ongakufakele la ukuthi we celebrate uDumile uLeon Gumede umuntu owazi abantu obahloniphayo yabona ngendlela uLeon Gumede mina maying approach ngendlela ngihlonipha ngawo mfowethu ifowethu eyindoda wangitext umjito wangicela bafo ngicela senze into kanje ngicela bafo kaze abantu bazoyithanda yena nani khuleka bafo saxoxa nje nomfowethu bafo abantu bazoyithanda asizame senzeni angitsho wathi khona enye cast bafo uzo imali yokusuka eGoli uze la it's on me imali yokuthi udle uhlale endlini mina qawe mina onindlu lapha eThekwini yami kuze kuthiwa kwachatist excuse me because of him ndawo uyacela mayizela ngicabanga uye umuntu responsible umuntu yakhe indlakhe but mayifuna ukuzongena uyacela game hayi ngoba kanjani yakhe ngakhulukutela noma nini but uyangihlonipha chatist yabo yangibiza so uLeon Gumede angithinda ubafo sebenze ngempela ngiye eThekwini fika ngaya indawo yokuhlala nemama lakhe usitha nemama lakhe nje Clockit ustar ngibone bona ngeValentine ngithi shifezi ngibathanda kanjani usikhandlela usisami nobhutwami welele usisami nobhutwami so ngiye ke eThekwini safisa ngempela kwa right ngahlangana necast amanye abantu babecastiwe nabo sashutha kwamnandi yabafo yabona angazi noma ukuthi acting vele ngiyayithanda yini but kumnandi ukuthi ushuthe on a healthy environment yeah mfethu niyashutha la kodwa uyahleka yazi mfethu akukho ukuthi serious sifunda script abantu bazothini sifunda script sifunda nje script sirun ama lines vele phela usemsebenzini la siya actor sisebenza nirun ama lines kube mnandi uzokhohle nokuthi kambe ngisemsebenzini kuba ngathi emqondweni kuzo ngoba ngathi uzenzela icontent yabo kuba ngathi content nje shuthe kube mnandi nje and abantu siyabona and siyabonga kakhulu siyabona abantu bayawathanda amajojomba kuningi kusazovela enza kahle kuningi uqaba lapha emajojombeni kuningi okusazovela nkosami ngiphethe inkabe yami ukhuzwayo angifuni ukukhuluma kakhulu ubuke nje lapha ku YouTube uzowathola amajojomba but ngiyabonga kuLeon Gumede naye ubafo unenhlonipho kakhulu ndoda yamazisa umuntu yamhlonipha futhi uLeon Gumede umuntu kobantu engangasebenza nabo Leon Gumede emajojombeni uyazi ke ngisho ukuthini kulungile qhawe lami yazi bafo into engenza ngikubuza ukuthi kubaleke kanjani ukucollaborate namanye ama content creator ungabe content creator ukuthi mina ngihlala endaweni ethile ngisebenza nabantu abathile abasendaweni ethile because manje wena mina I've seen you working with Double Baby Powder and I know you come to Soweto and work with Double Baby Powder then now I'm seeing you on videos abantu baseThekwini no Khabaja ngibona no umakatha ya no ulihle bawunaye namathayikhulu yabo manje indoda baningi namathayikhulu nawubona so yabona ukuthi because usamukela uke wafika lana waphatha ukuthi kahle sisuke share iaudience nama talent nama ideas talent yabona mfowethu ngoba mina bese ngichazile yaba once wathi wena mina ngidumile nyinja ngeke baba uzosurvive la kwa content nokuduma kwakho okay thina asihlala nabantu abadumile sawa ama celebrity sizoyiqhathulula kuwena yabona mawuzehlisa yabona awuzokutshela yabo bonke abantu mina sengwangibona nabo emavidweni laba abantu labana noma ungababona in real life abaziphakamisa abazi sonke sikhohle ukuthi singama celebrity Baby Powder makatha usimthandile Mnyeza dali Nkosi usimthandile Mnyeza othi ngibale nje ama content creator mfowethu abakhohlwa ukuthi bangama celebrity badumile yes million followers but abafakile lokho ekhanda baphila nabantu bangabantu usimthandile Mnyeza
ubaby powder angilazi igama lakho ngempela lesiperi uyazi mntakama usimthandile mnyazi ubaby powder uLeon Gumede buyibo bonke omampingo okhabela iJojo ondodana oSpikili baningi kakhulu yibo samukelo Shezi nje mfethu baningi abakufaki olihle abakufakile la emakhanda ukuthi thina sizintsha thina even noma ungahlangana nabo behambela la eSoweto they understand ukuthi ngiyi-content creator ngumuntu bese ke ngiba i-content creator yabo abakufaka ukuthi mina ngitumile what yini yena usaphatha indaba kaSpikili bakushiya kuphi because ngibone ubhala ku status uthi hey bakushiyile bayoshutha bakushiya wena bayekele lapha ngithi mina ngangilele ngizumekile befona ngangilele ndoda bafona uSpikili artist wakuSpikili imbongo encane hayi noKhabajayini yes noKhabaja kwakumele siyoshutha mina ngazumeka ndoda ebangishiya ngibona sebepost ivorce kwangishaya kwangishaya inhliziyo yebo bonke aphethe abantu labo no King Nuba abantu futhi laba bakwazi ukuphila nabantu omasikane abantu abakwazi ukuphila nabantu abazisaya abantu futhi abayithobile uNkulunkulu futhi bonke labantu futhi ababusisa abayithobile abanakho ukuthi thina singama celebrate baba uyibheke le nto celebrate kuze kwenzela celebrate abantu abazehlisayo aba appreciate talent uthi yazi uchathiswa une talent uza la chathist asenzeni lokho uza la senzeni lokho yabo hlanganise because once mina washutha nami mina ngashutha noKhabaja obvious abantu baKhabaja bazokwazi kunomuntu ochathist abantu abafollow uMakatha sebeyazi ukuthi kunomuntu ochathist because ngangabona enye comment ithi this guy ngiyamthanda just because ngimbone kuma video aMakatha ngamfollow I love this guy because of uSimthandile Mnyeza everything ngiyabonga kuSimthandile Mnyeza ngiyabonga yabona ngiyabonga mntakama ngiyabonga futhi ngisazosebenza naye ngiyabonga creative lo muntu on the spot ufana nami yazi lo muntu manenza naye content uMakatha anibhali phansi hey akukho ukuthi nizobhala phansi lo muntu uthi echatista senze ukuthi nganje sixoxe video sihleke yaba sixoxe la nobonayo sixoxe sishara ama ideas sithi masingenza ukuthi kube nje sekubuyela kule yanto leyo ukuthi la eGoli noma emazweni abantu yonke ade oshare bayithatha serious sixoxe sinoMakatha injani sihleke yimuyu cameraman wakhe sihleke bese sashoot abantu bayithanda phinde futhi sicabanga enye phinde futhi sihleke nina nje seqambe niyahleka amavideo asekini sekade thina sihlekile sisabukile sahleka sisawacabanga yabo so mfethu ngiyabonga ngiyathemba ukuthi ngisazosebenza namanye futhi ama content creators amakhulu ngiyabonga nami ukuthi nami sengibiza ngi-content creator qha ngingubani mfana noSenyo Khasele Nkosi yami so i-content creator nami sengibiza ngi-content creator sebeyakwazi ukuthi bathi hey siyafisa ukuba nawe abahleli bemcimbi siyafisa ukuba nawe ngelinye ilanga ngithi akhululeka maqhawe sithanda inhlonipho yakho because yazi into engiyibonile abantu bama trend ku TikTok bayibonisa ama celebrity ngeke mina ngihlezi ngisho bayazi abasondelene nami ukuthi angilifuni celebrity eduze kwami ngiphila nabantu vela abasemehleni abantu but celebrate eduze kwami ngilifuni awukwazi ukuthi wenze content like me abantu bayithanda into oyenzayo then abantu base begijimela bekujabulela ukuthi ukufaka inqindi mina khona phambi kwaba abantu ukufaka inqindi ebusweni ukufaka inqindi mina fanele qha ngizophuma kuwe ngempela musukuphakama ngizwana nomuntu ophakeme impakamo iyeke baba umuntu ophakeme angimfune eduze kwami if ngikubona ukuthi iqhawe liphakeme ngizokublock silence no engiblock kufuna khona usuno ngikhupha ngayo wa silence mina ngiblock nje silence umuntu ophakeme mfethu if unophakeme ungcono kunabanye abantu babukela phansi uhlekisa ngesimo sabantu like uhlekisa ukuthi umuntu uphuma ekhaya elinjani uhlekisa ngomuntu ukuthi ugqoka kanjani uhlekisa ngomuntu ukuthi akanama uhlekisa nje ngabantu wenungcono tswa kona tu kwayisho lo mapeti itswa kona phuma kimi ungcono moswena into engizoyiphila nawe soxoxana because uma umuntu kumele uhlale nabantu abazokukhulisa ukuthi yabo mina uGumede Leon alandoda leyana mfana ayilandoda le akhulisana leyandoda la uKhabajanga umbona ethi bani mavuthurura khulile kuKhabajanga ncane yes ngokweminyaka but
yakhulisana usitha yakhulisana akubonisa ukuthi chathist unali italent kodwa ntwana yami mele senze ukuthi nokuthi ama director athanda ukuthi yenza ukuthi mina qhawe mina mfethu yabona uNkulunkulu abantu icycle leyama ngihlatse nabo bayangikhulisa qhawe lakithi kakhulu khulende ngiyabonga uthi uNkulunkulu wangihlanganisa no Joseph Dari wangihlanganisa no Leon Kumete wangihlanganisa no Mr Baby Powder ne team yonke abobubisi abobani bayazi abafowethu wangihlanganisa no Makatha thank you so much wase ngihlanganisa nawe qhawe thank you sibonga Thumi siyabonga bafethu shout out to me from it yeah shout out lento le respect ibalekile because ngikuzubala nomfana omncane lapha kini imbongi encane ngiyambona ukuthi usasemncane lo yamfana ngosami kahlonipha nje kona nana kusemehlonipha awuni imbongi encane nabe ethi shem mfethu iyabazisa abantu wemzala wemzala ngosami ngikhumbula lelilanga indoda manje ngoba bengisethekwini nje yeah ngikule ngiphethe ikhanda abafuthi ngangishayela ikhanda lesiyezi imbongo encane angithathela izinto engilandela Nkosi yami ubhizi uyafunda eThekwini wayeka into zakhe angilandele ngibambela izinto chathi isincane senze nokuthi wazi wahamba wayendlini esengiphulithelile akhane kubuyela endlini kuyahlonipha Nkosi yami hayi shemnani kuyahlonipha kuyahlonipha Nkosi yami shem kuyamazisa umuntu yabo mina abantu bonke osuke ngibona ngishutha nabo bayamazi umuntu bayahlonipha abantu yeah because ngoba sengishilo qhawe mina angifuni umuntu why ubukela abantu phansi hayi ngikuzobala ukuthi khona ama content creators afisa ukusebenza nawo mhlawumbe bapha ama content creator wena ngokwakho ungacabanga ukuthi mangahlanganisa icontent yami neyakhe kungafuna 1 or 2 ama content creators akhulala igoli abona mangathola ama content creators ahlala ngapha esilungweni ngapha la khuluma isingisi because mina kwesinye isikhathi kwi content yami ngenza ukuthi ngiyingqwele I don't know how to speak English and all those things yabo so if ngathola ngapha khona lezi ogosihlubi yabo lezo ngithole lezo ngishwe only one video Nkosi yami ngapha nje labo ogeli labangapha khona lo olapha kwi Big Brother ugadlaza ngiyambona lo ngiyagadlaza ngiyamfuna ngoba video mntot ngiyamfuna kakhulu baningi kakhulu mfethu azi baningi mfethu ande ngifuna ukusebenzisana nabo LP go baningi kakhulu baningi bafethu baningi shout out to LP go one time yeah shout out to LP go baningi ethi ngizama ukubacabanga ngizama ukubabuyisa ingqondo yami akuyazi enzana kodwa baningi kakhulu mfethu baningi nokubabuka ngithi maybe one day one day no ushilo namanje ukuthi uhlala nabantu ongakazi wacabanga ukuthi uyokuhlale nabo so ngiyacabanga ukuthi nabo abantu one day uyophinda uhlale nabo yabo ngicebo kaNkuluNkulu noma ngathi mhlambe kuza abantu abayingaki bathi bazoliblockade mfowethu yabona uNkulunkulu khawula kithi noma yazi lo yamuntu lo ngisafisa umbona ngembongo ethi Jesus majeswana takama yabona uNkulunkulu mfethu uyakwazi noma bafo masefuna ukuphumelelisa noma sefuna ukuyenza into yakhe bafo noma abantu bengaza nemithi beze nezichitho beze nomphephetho beze nokukhwifa beze nokufunga beze nani beze Nkosi yami nani uNkulunkulu mesefuna ukuphumelelisa esefuna ukuhlasa namakhosi esefuna ukubusisa ayikho into yomvimba icebo likaNkulunkulu asobe laphikiswa ukhumbuleke njalo ukuthi izimpilo zethu nangempilo yakho naye yebafo neyabani kwahlala phansi kwahlelwa kwasikwagqitshwa ngempilo yakho uNkulunkulu knows wayazi yena ukuthi kuno ubongimusa Khumalo owusipho usazoshintsha ngelinye ilanga abantu bambeze ngochathist uNkulunkulu wayazi ukuthi kuyoba khona ne podcast enkulu ekuyoba yini iMapple Media kuningi uNkulunkulu akuhlela ngeimpilo zethu lo muntu uyinkinga kakhulu uyinkinga yabona mina ngokuthula sithi simosbetha ngihlala athi mama ndoda kulenyanga kuyabhetha sodlana ngithi mama mina uNkulunkulu uzolenza iplan uzolenza ngikubula ngigaxele nje ngiyayisho lento Khabale George mfana wami sigaxele nenkabe yami yangifonela wathi hayi chathist
asambe se promote kwangena ipromo sikaxele hleli yabo ngoba ngihleli nayo kanje hleli kwangena ipromo esifuna etawini lapha eThekwini sa promote ngathatha leyo promo ngasende ekhaya mama nje imali ithathe ngathi hayi mama uNkulunkulu uhleze enza iplan yabo so nje ngiyabonga mina bafethu ngiyabonga kakhulu into esishonda nje ukuthi uNkulunkulu ngicela ngibosisa phela nami ngomuntu awu kanti ngenzeni kanti awu nami ngicela intombi phela awuzwanga kanti emjoleni usafuna bakuhere futhi no mfethu azi othi ngishayelela qhawe umjolo the pandemic kunjalo phela at the end of the day kumele sivuse imizi yobaba ngele kuvuka imizi yakithi noma kuthiwa umjolo uhethana kanjani kunjani kodwa imizi yobaba kumele ivuke mina ngifuna umuntu manje uqoqela mina uyazi qha mhlawumbe usubonini ngisebenzela ngasekhaya ngizwile mawusho na last time ngimile sikhuluma washo uthi hey qha ngihamba ngisaya ekhaya sengizobe ngibone ayenzi no exception ukuthi uzoba like I think ngiqala kwena ngekhaya lama seyihlelile mayese mina umuntu osebenzela ekhaya manje unamanje ngiyethanda uNkulunkulu ukuthi angiphe umuntu ngizoqoqela ngasekhaya yabona osisi yabona bathi umuntu ayoqoqela ngasekhaya ngelinye lamakhaya ake ngithi ngiyakhuleka ukuthi ngithola umuntu wesifazane ozoba makoti wakithi ozothi abantu mabendlula ekhaya babone ukuthi kulela ekhaya khona umuntu wesifazane babone imfudumalo ekhaya nomuntu wesifazane kuyalibona indoda enomuntu wesifazane empilweni yayo uyayibona ihambela nje ukuthi kunomuntu wesifazane lapha empilweni yaleyansizwa leya so engizama ukusho ukuthi nami ngiyamfisa umuntu wesifazane ngiyakhuleka uNkulunkulu ngizokutshela mase khona engiyomthatha ngimuse phansi eNyukhasela manje kumele kube umuntu onjani othanda wena noma uthanda ikini umuntu ozazi oqala nje kumele kube umuntu ozazi ukuthi ufunani empilweni yena self azazi ukuthi ufunani angihloniphe mina ngizomthanda uthando ngizozana naye ngizomnikeza uthando into engiyifunayo kuyena inhlonipho angazise nami nje ukuthi ngiyindoda yakhe ngumuntu wakhe wangunaphakade amen mangithi ke angihloniphe ngizama ukuthi nginesikhwele qhawe ngisho nje uba wena okwami qhawula kithi ngeke qhaba yabo mina kufana nomuntu osifazane lo mjola ngilithethi ake ngimlwise angeke ngize lutho yabona bangijolile it's fine hamba ke uyoqhubeka nomuntu wakho ngeke ngize icala lo mjola ngilithethi it's fine hamba uxolwa lokho qha manje inkinga yami ngizophendulale nobani mase kadulale naloyo muntu lo kodwa kuthiwa ngcono uma ungazi uyakuvuma lokho wena at least ngcono mangazi mase ngazi ndoda angeke yikho ngithi lo mjola ngilithethi ngoba uzofika ujolo ulale nobantu ozolala nabo buya kimi futhi awungeke qala kithi ayingeke kunezifo manje ngiyisaba mina ngiyasaba qha ngeke ngikhona so ngenhlonipho ngizokutshela ngithi mama kulungile usale kahle bengiyitshela ukuthi uzobe lento mina engiyifisayo fu ngihamba and mfana uzobona sizosala ispace mina lo muntu othi makade ikhona empilweni yakwanyamalala kuyabonakala ukuthi kunomuntu ongekho manje akasekho manje kunjalo qhawe lami but ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu ngelinye lamalanga uzolenza iplan eliandro yalenza iplan ngempilo yomuntu ukumengitshinile ukuthi unengane khona mfana wami ake ngibuzeke ufuna umuntu onengane noma ungenangane ayiqala kithi impela abantu banengane manje kuyoba sekuyibonus menganangane qhawe ngempela kodwa mfowethu ngempela angize ukujaja umuntu esifazana onengane mfowethu akasiyena umuntu yena umuntu esifazana onengane anganami ngamtholisa umuntu esifazana nengane komanje asibambisene mina nalo umuntu esifazana so mangibona umunye umuntu esifazana nomntwana ngizomrejectelana umuntu nje mina ngizomthanda ngithande nomntana wakhe ngibathande bonke sithathe nowami simfake sithandaneni sibe nothando umuntu esifazana onengane akusho ukuthi reject umuntu futhi onengqondo ohlakaniphile futhi wesiphathi unenzalo ke lo nengane yabo
yabo so nje mfethu umuntu wesifazane nengane ngiyamthanda ngizomthatha futhi ngimthande siqhubekene nempilo ongenangani kuyobe sekuyibonus ngoba uNkulunkulu usengibonusile because nami umntwana nginaye noma kuthiwa nginaye futhi umuntu wesifazane nengane umuntu okuthathwa kuphela nje bafuthi into emele niyazi nengane yakhe yothatha ithando la ekhaya phela yini maqhawe iqiniso umuntu kuphela ngiyazazi yabo ngoba ngiyazazi inkinga ngiyazazi lesokuthi soke kufuna babe ngane hey anizongibona angithi inkinga leyo basebenzela yona lento leyo ukuthi hayibo cha phela qhawula ke ngithi yabo umuntu osifazana momthanda abantu besifazana bafana nabantwana yabo umuntu osifazana umthando umnika uthando omnike abantwana wakho uthando umthande up to the ngisingesi maqhawe up to the point of infinity umthande kuze ngidlulele yes she will respect you uzothi my phone leyo nsizwa le ithi ifuna ingane uzothi kulungile hamba nana uye kubaba yena sale nawe abomuntu esifazana mfowethu kuyoze kuthiwa unomuthi noma umdlisile umuntu esifazana mesethi uyakuthanda baba uyanikela kuwena yeah ezinye insizwe uyibona ngamaxoxo noma zimshela man ish yabona nje yeah kufana nami kazi futhi qhawa ngiyazi lento mina ngiyenza kanjani yabo intozana mama ngiyithanda noma nginomuntu engithandana naye amanye futhi ngizwa ngathi noma ngithinta ngisho okay singwrong ngiyazi bafuthi ngiyaxolisa ngwrong kodwa manje yabo mase ngikhethile so sengikhethile madoda ngifuna umuntu oyobona nama sengihethekile ngoba ngihethekile nje unjalo angitshele qhawe khona ngifuna uphawule kuyona njengoba sisakhuluma ngento yabantu besimama yeah but there's an American rapper I don't know I think it's from Chicago if I'm not mistaken Lil Durk I don't know how long he has been in prison now bakaloka boshiwe nje sonke lesikhathi lesi I think ukuthi anginasiqiniseko sokuthi sekaboshiwe isikhathi singakanani yabo but seka nesikhathi nje ahlale jail so intombi yakhe le bekanayo uyithengele I think uyithengele ishop wayepromote nale shop lena ukuthi yaziwe engomeni ayenaye no Drake so because the guy was big angithi the guy is still big for that matter but now umjitelo wabosha wayejele so maka ejele so lentombazana le seyithi yona ngoba ayisemlindi isikhathi eside so ihlulekile ize ya move on yathola umunye umuntu wena ngokwakho mhlambe njengomjita nje ungaphawula uthini into efana naleyo because cabanga ukuthi phela uyile kuma court cases amanye like wazama ukuthi avela amsupport but wafika to an extent ukuthi now I need to behave I need to move on with my own life because the guy now and the guy allegedly he's still sending money to Ugel but Ugel I feel like the money it's not enough he need the guy physically that's why she decided to move on nomunye umuntu qhawe khona masikhuluma iqiniso ayidli papa phela namazambane papa thike asikho lapho kodwa mina into engiyenzayo ke sikhulume ngami mina into engiyenzayo kuze ngizoba neshow ukuthi uzongithanda noma kunjani ngeke ngikufaka nje ulwandle olubovu qala nje mayisaqala into nje ngujujela ulwandle olubovu kuba nobuzinyanyana angeze ukubuveza ukuthi bophi ya nobuzinyana ngeke ngibuveze nje yabona umuntu esifazana wandlula kulobo mzima labo mina ngizokufaka kubo ulwandle olubovu ya understand ulwandle olubovu wangena kulolo lwandle wazophumela ngalo ngiyobona ukuthi umuntu esifazana engiyomthemba ngimthanda empilweni yami kuleyo nto isho qhawe yes inkinga abantu besifazana abafana bakhona abantu besifazane abazothandana nochathist just because abantu bayamazi ku TikTok yabo hayi ngoba emthanda bathandana naye uchathist because abantu bayamthanda ku TikTok umuntu akwenze nawe uzubona ukuthi lo wami but mhla kwaphela ukutrend kwaphela yonke into kwaphela nje phela kuyaphela yeah because the similar case yeah yes kwaphela wangena emgodini nawe njengeqhawe true colors aseyavela ukuthi kahle kahle wena into bengifuna kuwe ifame nani
umuntu mina ngimthandayo ngiyalapha ngaphesheya kuyenzeka lokho yes abanye abantu besifazana mfowethu yabona madoda zinsizwa zakithi mina ngiyalithanda ke ibandla liyazi nalo ngilikhonzile kakhulu bandla ngicela ukunyala lapha nginikhuza ukuthi bathandena abantu besifazana kodwa ayikakhulu amantombazana wathandeni madoda kodwa ayikakhulu ngoba indoda kuziwe iwiso umuntu esifazana leningi ibandla elisemajele elidonsayo elingenzanga lutho ngenxa umuntu esifazana siyazi ke le South Africa banamandla kakhulu too much yes but ngiyacela ibandla likamkhulu ukuthi niyibheke man niyibheke kakhulu ngoba kuyaphela ngawe ngempela kuphele ngawe ngenxa umuntu esifazana just like that kuphela nje qha ilokho so nje ibandla lami ngiyacela libheke lingathathi ngamankwebe ukuthi sizophatha izingane yalazi ibandla sizophatha izingane ngoba ngobusuku obodwa kungaphela ngempilo yakho kanje usabathe uyachaza bese ingekho ngithi sabathe uyasichazela ukuthi mbafowethu I didn't do this but kuyophela ngawo khuluma nje kakhulu ngebandla elisemares ngebandla elitohozayo emazweni ngebandla ukuthi mana uthola umuntu esifazana oyedwa empilweni yakho oyedwa oyobhekana naye ngoba nale mfowethu uyokhambulala ukushaya izingane ubani umuntu ongitshele qhawe lami ongitshela ukuthi hayi ngiyamazi mozosibani bani umuntu oshaya izingane ngapha nangapha week ushintsha izingane different onemali successful onemali kithi thina budget abasahlanganisa kanje onemali oshintsha izingane ngapha nangapha yabona mfowethu mongobhekana nomuntu osifazana oyedwa empilweni yakho naye nomchazeli baby angeze ukubona maybe for 2 weeks uzile ocansini uzile kwezinye zezinto akutshela qhawe sekuphi isinkwa sengemihla ngemihla uzile ezinye izinto ziyazila uzile thi mama ukuthi nokuthi ngicela singakwenzi for isikhathi sokuthi if lo muntu ulethe uNkulunkulu empilweni yakho ulethe uze futhi ngenhloso ezinhle she'll understand because uyazi ukuthi lento oyenzayo izonibhenefitisa nonke egcineni tshela mama ngisacela ukuthi ngingakuboni noma ngingasondelana nawe for isikhathi esingaka uzile khuleka uzile sizinsizwa yebo siyabathanda abantu besifazana but abasizani ngalutho ngeke uyendawo empilweni into abazoyenza bazothatha yona le mali uthi uyayizama baye kubantu ababathandayo thola uma uyi out ufuna ukuba grand thola umuntu osifazana yedwa ozokunderstanda niphile nonke kuze kubuye uJesu ngoba qhubeka nje ushaya izingane wena qhubeka uvunywe ngapha nangapha uzifuna ukubona nje impilo yakho mina ukuthi uyophelela okay sesiyivala nje ngifuna ululeka ama content creators amancane noma ama content creators asakhula yabo because kunalento ukuthi abanye bangenela baheha ukuthi banalento yokuthi nina amantombazana afuna nina yabo so lento ukuthi amantombazana athanda abantu abaku spotlight so nabo it's not because of ungena ngenhloso yokuthi uyayithanda lento noma ufuna ukwenza imali kodwa ungena ngenhloso yokuthi abantu besimame ngiyabathola kodwa ngibathola la bengibafunayo yabo so ungathini kulawo ama content creators mhlambe asafofusa uwanike nje amazwi akhuthazayo namazwi angabakhulisa la bekhona thina safofusa kanje akunankinga qha webafu yabona umuntu ofuna kube kunabantu angiphendule lento ku inbox before nje ngiphendule okay angibhalele umuntu athi bafuna nami ngifuna kube sengifuna kube artist ngifuna kube content creator ngingenza njani qala manje ube content creator kanjani iba ne content iba nento eyenzeka nje ebantwini njengami content engenzayo kuba isitaka le nto iyenzeka yazi le ukuthi ifike umuntu adle izinkambi zika Far qeda khipha indaba ekhaya bakhona abantu abanjalo so nawe buka isimo into ezokusebenzela uyiqala manje ushoot uzothola leyo 3 views 4 views but pusha kunomuntu ozokubona ukhula but ungangenike kwi content
uma ufuna ukushaya izingane ungangeni yakela nje hlala lapho yenza lokho okwenzayo 2 amantombazane vele masuqala uvele ebantwini amantombazane azoza kuwena ngoba ubava beseshila afuna ispotlight afuna ukubonaka ukuthi hey mina ngihlala nobani abantu baku TikTok ngihlala nobani leyo nto angeke zikubuyisele indawo yeah phela nje uyayibulala spiritual yabona ushaya ingane wena ngeke one qala content anamali wona lo mantombazane la inbox afuna imali le wena ongenayo yeah le ngakithi kunentwana eke yangitexta yathi yona xa nginyuka egoli iyeke isikole sisebenzeli wara ayikho into ebaluleke njengesikolo esikhathini samanje I know baningi abafowethu nodadewethu abafundile kodwa bangasebenzi at least gada ngasamthing iba nakho okusapheshana ukuthi makhona okuvela uphose ngoba uma ungenalutho nje uzoba yini la nowadays yokugcina wenza izinto ezirong ugcina uhambe ejele bafowethu nina nifuna ungena kwi content ngenxa yamantombazane ayikho lento awekho amantombazane ozowathola ilawa nawe ayithandela ukutrenda nabantombazane ngeke azakwasindawo because abantombazane lawa asuke kufuna nawa nabani bawo because abantu bayitshela ukuthi kwa content ngiyaphinda kunemali ayikho bayazi nama content creator ayikho imali ungangeneli wena la uthi ufuna ukushaya imali futhi ufuna amantombazane wow koSamson yenza icontent ngoba unetalent ujabulisa abantu mina uthi ngisho le the reason behind ngenza icontent ngazi impilo yami mina bengiphila so ngifuna uqeda idepression yalo yamuntu ohleli lapha ekhaya lo muntu oneyinkinga bese ngishile eqaleni lo muntu oneyinkinga ngifuna ukumhlekisa aze abanye abanokusenda kama inbox babonga ukuthi qhawe ngiyabonga yazi qhawe bengekho right ngabuka ivideo yakho ukuthi namanje ngisahleka yabo nan so mina into engenza ukuthi ngane kwi content ngifuna ukujabulisa nje abantu ngiveze nane talent lami ngiveze talent lami ukuthi libonwe abantu because ngiyafisa nangelilanga ukuthi nami ngiyibona sengiphila iphupho lami engikhule ngilifisa because iphupho liyafezeka ke yazi kuna lesisho sithi iphupha lifu umnikazi esaphila yes it's true iphupho liyafezeka qhawe lami yabo lento ufuna noma kuthi uphume ekhaya elinjani endlini zodaka ufunda kusiphi isikole ufunda kwaGudluza ungene high school ufunda kuphi ayikho into engeke ize yenzeke if usufuna yenzeke akusho ukuthi kuzophumelela abantu abaphuma emakhaya right nawe lapho uphuma khona uzophumelela uzoba right empilweni into engicela kuwena ukuthi ngicela ukuphushe uyeke izinto ezizokuphazamisa zikhona ke ingqinamba eziphazamisanayo empilweni but bekezela uqhubeke uye phambili wena ufuna ungena kwa content creation ngenxa yamantombazane asazi yeah thona indlebe uzwile kusho kanjalo ano ikhonto ufuna ukuyibuza ngaphambi kokuba mhlambe ashare lama socials wakhe ku social media noma kunento yena afuna ukuyishare ngaphambi kokuba ashare ama socials wakhe then bese siyayivala ngakimi kuphelile hayi mina futhi into engayisho uthi ngiyabonga ngiyabonga kakhulu ngibonga ithuba kubo bonke abantu abangisupportayo nabathanda ama video ami nabathanda into engiyenzayo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngiphezi ngiyathemba nami ukuthi ngisazoqhubeka abantu ngibajabulise ngiyabonga nakuwe qhawe lami nakini bafowethu ukuthi ningibise ngizobonga nje ebantwini ngiyabonga kakhulu ngiyabonga akukho engakusho konke engiyithandile ngawe bafa ngifuna ukukhohlisa futhi yabona lento ekulethe egoli yokuact kuwe qhawe la ngifuna ukukhohlisa le nto leyana ngitshela sihleli nawe kanje izwe libuka
ikuwe leyanto leyana into yokuact angifuni ukukukhohlisa and kuba nabantu engihlala nabo ababuka ama video wakho babe like ngize ngisaba nokusho ukuthi lo mjida ngikhuluma naye ku WhatsApp njalo but hey excellent nkabi ay bayabona ngizama ukuveza talent yabona so ngiba like hey yeah baqinisile because nami into engiyibonayo yabona ubona into bese uba nomunye umuntu ungakazi umtshele lutho abone the very same thing wena uyibonayo because bafowethu this is me ubongimusake lo ichatist yabo ukuthi angifana lo muntu lo waku social media lo nginamahloni qawa and abantu azibethi bana ukungibona bese abanye khumbula nje ngoba bengisethekwini azomuntu usithi hawu kanti uyayitshela lo mfana lutho bafowethu azi nginamahloni mina vele nje lento usuke uyibona ku social media kusuke kuyi character because ngizama ngakho ukuthi o director abakhulu nama production amakhulu engiyafisa ukusebenza kwi Black Brain production ngiyafisa ukusebenza kweBomb production ngiyafisa ukusebenza kwiChetha ngiyafisa bona mangathola nje ithuba nakhona qhawe kodwa siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosivulela kuzovuleka kula ukhona namhlanje awukazi ucabanga ukuthi uyoba la nako kwakuyifiso yikho ngithi ngiyabonga angiphezi ngiyabonga nje ngethuba engilitholile ukuthi abantu bangazi ngiyabonga iyiphi actor ithandayo bafana noma iactress wayithinde lo model yamazi Thoba Nzuza Thoba Nzuza uThemnkosi Mthembu actor lamje Wiseman Mncube phetha wona le uBonko Khoza abana bajita lapha uThoba Nzuza Wiseman Mncube Themnkosi Mthembu Bonko Khoza Themba inkosi abana bafo ngifuna ukufika kwi level yabo abona laba futhi laba nokubabuka awukusha kwilembe musa ukazi ubabone lapha ngiyabazi live ngiyabazi nakuyithonga ngiyabazi ndoda kodwa phela ngithi umuntu usenza lokho ama background look kodwa ngiyafisa ukuthi mhlambe ngithole irole naye sibe kanje efike ngoba ngiphumelele mina lapho kuyobe sekufeziwe yabo labantu engibabalayo ebe sekufeziwe engibakhonzile kakhulu mfethu because ngoba usukubabona iTV bangabantu aba right futhi not ukuthi yabona abanye babantu laba banganayo lento actor mina abantu aba right mfethu mfethu Themnkosi uhleze ehleke hleze ehleke Mthembu uhleze ehlekela ka uhleze mfethu Bonko Wiseman mfethu bonke mfethu ngiyabukela kubo mfethu ngiyasho actors in SA those guys ngiyabukela kubona ngithi ayi laba futhi bayangenzela ndoda futhi bayangenzela kakhulu ngibakhonzile kakhulu so ubala ukuthi sisazokubona angazi noma mhlambe sikulindele futhi kushakilembe usazovela season 3 mhla uzophuma thula nje uthi kunento ephekwayo lapha thula nje wena uthi shakilembe season 3 yes kunjalo nje qhawe hayi no inkosi kubusise bafo siyabonga nathi ngokuzivakashela ungashare nje ama socials wakho lapha yana ukuthi nabantu abafollow iMiphumela bakufollow mfowethu mfethu ngiyabonga ngiyithoba kakhulu ngicela abantu bangifollow ku Facebook uChatist not Chatist abantu banokulifetisa benzani Chatist ngoba ngindoda nje umZulu ngiyachatha bese ngihlala pheko umsebenzi Chatist likazwe lonke Facebook TikTok Chatist likazwe lonke excuse me Instagram Chatist_ likazwe lonke yonke nje nawo uFacebook uTikTok Instagram Chatist likazwe lonke sacela ningifollow abafethu ngiyacelela nje ngenhlonipho yeah man no besacela nimfollow bese nathi please do also like this video, share, comment, and don't forget to subscribe to Miphumela. And also hit that notification button so you can be notified whenever we are dropping any episode. Cha phela fakani utshwala emadodelana. Khuleka utshwala buphi manje? Khuleka. Siphuze. Ngadile, khuleka wena.
Waitress awusilethela umbandla lapha ulethe iphuzo ezibandayo Bona ke niyakhuluma talking nice